sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia ini nyetel ya penyingakan adik tugas belinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kama palas adisa desik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramai tuara lega ken beli kada nang beli mati sang raga ya dastung beli sing sanggup ngesapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kendohang beli kadia igodogan gadenan kena naginya dingin lembu sanggup kama palas adisa desik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramai tuara ken beli kada nang beli mati sang raga
jati sangat tresnain yang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian pele tiang abade ilo megaten tresna ragan nadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu segudaya besikan tresnane ne malu tresnane harapan Medani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang undo tresnan beli Medani sapi Wena sayang beli kerasa tansi keadi campuran dewek beli nyakitin adi Dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu segudaya besikan tresnane ne malu tresnane harapan Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang undo tresnan beli Nejani sapi wena sayang beli kerasa tansi keadi campuran dewek beli nyakitin adi Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang tresnan beli Nejani sapi wena sayang beli kerasa tansi keadi campuran dewek beli nyakitin adi
kebang, hubungan terlarang, beli jadi beli, ada nengelahang adi, sampunlah pasangan raga, dua dipertemukan nanging sing saling gelahan. Seton dene sakit nilakara sayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don biu kenangan nekal starte ingatan Banten sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli gaston binawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi gaston sebet kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati. Sakit nilakara sayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don biu kenangan nekal starte ingatan Banten sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli gaston binawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi gaston sebet kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan buka tutur ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene untuk madan suarga sekancan nengai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka tandino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan buka tutur ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene untuk madan suarga sekancan nengai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka tandino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
sebangga dikana hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan onde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing idang ngurupan pipes direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen akad prutan sina yediwangan mekejang anak tosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang maju dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing idang ngurupan pipes direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen akad prutan sina yediwangan mekejang anak tosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang maju dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal
Boya tiangai kegaduhan, niki gending wantah angin hiburan. Boya menyudutkan perorangan. Tidak nak terkenal orang prestasi, Jani ngalih pirang ulun sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pindah
melahang malu melajah pangsekeun tawan peteng lemah pangtusing elah pangtusing campa pangtusing paling carlea ojog lemah sing nawang kangin kau solahing andanganju cek cara anak kudu merasa genep nawa sastra aduh ngamalu dadi kelawan dise mantu sing ngajuere muncarang japa mantra pang sing nangih petare nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajung-ajungan mekade dadi kudu-kudukan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wani bani negat di pengulung sede ngundang sekale skala melaan mandra belikat bicara pangsingkan tipe superduga bani negat di pengulung setre ngundang sekala skala melaan mandra belikat bicara pangsingkan tipe superduga segenep nawan sastra aduh ngamalu dadi kelawan dise kantu sing ngajuere muncarang japa mantra pang sing ngalih petare nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajung-ajungan mekade dadi kudu-kudukan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wani bani negat di pengulung setre ngundang sekale skala melaan mandra belikat bicara pangsingkan tipe superduga
pengulung setra ngundang sekala skala milahan mantra belikat jarang singkan di pesukodogan. Gede sarang kudu sujati ini kena menjodoh di kehidupan sana di umur kita jangan elingan ye Yen kena ham nyanyi dan tahan ngalah kurenan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yang piskoni alih panda di belanjaan. Kaden lingorahan hak tetua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman gele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan. Swarga medini skala apa swarga samping pak Semuanya aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajaku kos meliti ketatian beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sunyi dan nahan tetua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman gele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan. Swarga medini skala apa swarga samping pak Semuanya aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan larang mati kaya tramel aku berputaran nangin tanggung aja mitra otani pragat di swarga medini skala apa swarga samping pak Semuanya aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajaku kos maliti ketatian melidulang gitu di penginapan beli
Lo hatin beli dagu lawa tua anggoni lo pesinggahan. Beli kenal ngajar dini yen hitung-hitung konden liwat abulan udah alogati iraga jadian bawa satwane jani raga metunangan. Ternyata adik subengela tunangan angin tunangan adik jomoyong di rantauan beli tua anggon adik ngisi kekosongan di saat adik butuh kehangatan. Beli ini main hati bawa perasaan beli sakit beli patah hati. Lo hatin beli dagu lawa tua anggoni lo pesinggahan. Lo kesnan loheng kapin dewek beli mulai bling penjara pelarian. Beli sekali bintang film namun boya pemeran utama beli tua jadi pemeran pengganti. Ternyata adik subengela tunangan angin tunangan adik jomoyong di rantauan beli tua anggon adik ngisi kekosongan di saat adik butuh kehangatan. Beli ini main hati bawa perasaan beli sakit beli patah hati. Lo hatin beli dagu lawa tua anggoni lo pesinggahan. Lo kesnan loheng kapin dewek beli mulai bling penjara pelarian.
lantuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih Ruabineda serta medampingan ada beten ada neduran mangdene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelaledian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung netulungin doane pasti luang hang jani titipan ide yang widi dua dharma arta iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelaledian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung netulungin doane pasti luang